Praise the Lord. Hallelujah. Ya vi ya le atua ele ne tu la fiafi. Sa to e mau mai lo na lo fa malo na ngani le. Ya ole a o amataine ta to se tsalo. O no ta to. Fa so ai le upu le tua. Ma to fa fo ya tu le fa fetai ma le vi inga ya te oilo ma to tua. E pale o e vi inga la e o e vi inga. E tu mau pea lo vi inga lo mātou ta mai o atu le whaapapau. Le nei vaenga o le afiafi ia o mātou to iai a wā foi le tautuaina o lau upu e ale le whaasoaina ia ma le whaamanatu ina ia whaapena o no mātou lava tā pena ai ia ma tupu ai pea lo mātou whaatua. Le atuai ia lo whangia lau au nanga lo awhawhine le nei afiafi. Ia whaapena o na tō mai langi manuia, mai se lau whaaunga, ia au wale fola ina, ia ma le whaasoa ina o lau finangalo. Sei e whaamanuia i lau upu tamā, le ngata i lea, whaamanuia i se anganga, whaapena o na whaamanoa lo na taimi e mafuta ina ai le au nanga nei, tu mau watu pea ia te oelo vi ingalo mātou atua. Whaamangalo so mātou whaale tonu, ma so mātou sise, ia alofa ngia ia ma ia alofa fa manuia I mātou tai tu atasi
Ia tu mau pia ia te oe lo vi inga lo mātou tamā. Ne ia o atu le whaavavau lava. Amen. Amen. Hallelujah. Ia vi ia le li le nei vaengo le afiafi. Pa pena ono tātou toe mafuta ai. Ia mo tātou toe tu whaatasi ai fo ia wale whaawawina. Ia au nanga masani. Ia wā lava le fina ngalo le atua. Ia le nei vaengo le afiafi. Ia o ai lava o mawhai o na maua le avanoa e mafuta ina ai le ta au nanga. Ia whaatalo whai ate oi le suafa manumalo Yesu Keriso. Ia o ai fo i se tasi wa le maua se avanoa. Ona onisi o tuangia manisi o fuafuanga. Ia whaamanuia le atua i le whianga iai mafuafuanga o le nei afiafi. Ia o te ilo le tapolo kalame lea. Ua maasani ai i afiafi o asolua. Maasolulu ia o le Maapupula o le Faaolataga. Ia o loo whapena. Ia o na mafuta twaila o tau au na whaatau baa ia mai totonu o Palmerston North nei New Zealand. O le tātou au nanga le ni afiafi ia o le amaua mai se tātou wha malosi. E tātou whetu wha iai ia o mata whaasoa ai foi. Ia i le tusi lea mātaio. Mātaio lo na mata upo e iwa. Ia o nai foi upu le nā mai le sefulu valu le luas fultasi. Ia wa tele foi na whaasoa. Ia matu whaina ma wha malosi ai foi. Tele au na whaasoa. Ia ai o te manao foi lava ia e whapena o na tātou toe whaasoa ina. Ma tātou toe tala noa iai o nolo o tātia i lava se awa o ngā tāua. Ia o te ilo o whetau i tonu. Ia ma le tātou whainga malanga. Ia ma le mea o ia le tātou whainga malanga li nei vai taimi. Ia o le whaautuina o mawhauwhaunga le nea fiafi. Ia o whaapea responding to suffering. Ia po o le tali atu. Ia i whaafita uli mato atu ngāo le ulanga. Amen. Praise the Lord. Se ia o whaitau wina. Ia le tā tusi whaitau le nea fiafi. Ia o no tā tala no ai lea. Ia mo tā whaaso ai foi. O le mātai o iwa. Se fulu valu le luas fultasi whaapelo na whaitawina. Ua whetala i atu ia upu. Ia te i lātou. Whaauta. Ua saulea lii. Ua ifo mai a te ia. Ua whaapea mai. Ua oti nei lava lo ua whawhini. A ia e maliu atu. Ma wha e lo a ao i lunga ia te ia. Ona o lai lea o ia. Ona tūla ia i lea o Yesu. Ua muli atu ia te ia. O ia mauna soo. Whauta foi. O le whawhine na iai le puna toto i tausanga e se fulu malelua. Ua aluane ia i ona tua. Ua ia pa iane le tu paolo na ofu. Awa, ua whai ifo ia ilo na loto. A whai o te pa iatu tau olo na ofu. O te o lai. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, beautiful sister Anna Tongia. Watching all the way from Lauli, America, Samoa. Whamanuia tele lea tua moe, sister. Malo lava fole au ne lea tua malona finangalo. Love you. God bless. Ole whaitaunga ua au mai e fo ia te i tātou. Ia se awa o ngā tāua tātou te tala noa. Mo tātou whetu wha i ai. I ese senga o ti ngā ma whaafita uli o loo whailo mai i tangata i to alua o loo tā ua i to tonu o le whaitau no tātou whaitau ma whaalongolongo e le nia fiafi. Ai a tātou tele i tala noa ia mau tātou whetuwha i fo i le tali atu i le tali atu i ti ngā le nei o lama. Ma le tātou savalinga lo iai nei. Call to mind. Pe tātou mawhauwhau lo loto lava tātou i o tātou tangata. Tele i o whaafita uli. Painful. There's so many painful and difficult moments in your life. Yeah, and my life as well. So perhaps
E iai le taimi tātou te o ai whaafita uli le mawhai ono tātou talia. Pe le taimi tātou te o ai I ti ngā onga le mawhai ono tātou tali atu iai mase file mu. E iai le taimi tātou te o ai I whaafita uli lava onga a fia ia tātou whanau. Ia pe a fia I fo I tātou. Pe a fia I fo I nisi o tātou a inga o woma e masani. A le ngata fo I lea E le ngata I whaafita uli na taipe o mai o le tino. O I tu ainga whaafita uli fo I e ono ti ngā I lava le loto. Ma ti ngā le tino. Ia tātou tangata ma tātou whanau. E isi tu ai ngati ngā fo I whaaluma luma I tātou. There are also some of the difficult moments in life that we face humiliation. We face humiliation or we sometimes walk with the loved ones that face humiliation as well. E le taime le ngata ina o ai I tātou le ti ngā leo le whaaluma luma. Ei foi vai taime tātou te savavali whaatasi ai manisi o tātou a inga mau. Yo lātou foi whaaluma luma mau lātou ti ngā. Amen. Praise the Lord. E le ngata ila ina ti ngā pei o na tau whaailo o lo tātou whaapsanga I le nei o langa. O nisi o ti ngā ma whaafita uli. We lost our jobs sometimes. Tasile na suffering o lo o tele ina whaafesanga I ma I tātou. Ole le aia se ngaluenga, po ole tuli ma le ngaluenga, po ole wha uma mai ma se ngaluenga. Tasile na suffering o lo o safa I le to a tele. O lo o safa I a tātou a inga mo tātou whanau. Le ngata le na o le tātou tilo te tono tātou a inga. O le si whaafita uli onga. O le faulalai mai leo tātou pili e totongi. Pios are mounting and, whaatuputupula ia le tele o pili ma tele o ai tālafu. Praise the Lord. Hallelujah. O mai a te tātou le tu ai ngalangona fo I le whaperetani o le helpless. Pe wale ai sea, wale se to manga, wale ai se fesoasoani. E tele loa le pili e totongi wa faulalai mai, tele mai le ai tālafu, tele mai loans. E le se totongi pe le I tai umana totongi, la tato matutua lava o totongi. Ona o mai le langona le na o le helpless. Pe wale ai se fesoasoani, wale ai sea, wale se to manga. Ea, se upwhawhaingo fie. Ona tatou lola ia lea. O whawhita uli. Ma popua ngā leo langa. It comes in so many different forms. Tele tu a inga awala e ala mai whawhita uli le tangata. Ameni. Sau foi lau no tātou langona. So se mea lava tupu, e ei mafuanga. Amene. So se mea lava tupu leo langa tangata, e ei le mafuanga lina tupu. So we might think that God allows things to happen. And it is true. E ei le te mi tātou te complain mo tātou whaapia, le atu wai, o te tō anga le lotu, e te leo a u lafonga e lafo, e te le lava la u peleke e lafo mo le whiwhi au, a le wo o mai le whawhita au li ate au. Bear in mind, e ala o na whaatanga e le atua whawhita au li le tangata. O na laia I lea mafuanga. Amen. O na laia mana o tama, se o tātou tali atu le whawhita au li, pe tātou te loa tali I ai. Praise the Lord. Amen. Yo tātou lo foi la. God release the problems to us, or God submit this suffering through our lives
So that inga ia whaapenga o na o tatou wa ai ai le o le atua. So that we can see and God will perceives his perfection within us. Amen. E whaalango la le lei mai o le atua ia te ita ua i le tātali atu le whaafitauli. Aua le tele mai lo le pili, tele le loan, ma wa ai atu o mako i sa puku mai whaalawelawe ai le o lava se eleni. O na amata lo lea, o na mamulu ese ma le taula. Na taula i ailo o langa. O le winga, aua le saputu mai whaafitauli, saputu mai le whaalumaina o oe, saputu mai le mau mea e tele, o na whaapea le o lo mafofau. Oh. I'm hopeless. I'm helpless. So, wale ai fo se kākou, o le a o walu ai pe i e kālafu e kele ia, o le ngofo ai pe i ngei mau ai kālafu, o le ngofo ai pe i whaafikāuli lea. You are trying to dig in deep, ia e haidai ko kongo whaafikāuli ia. But, nene ia fiafi se o ainga, o le fautuanga, ia tu'u mo tatou whaamoemoenga i lea li. Respond le suffering lea. Awani e tu ua le whaafitauli, ma le tinga ina ia ola lau si usi to tonu o oe ma lau mafutanga i lea tua. Awani e whaatanga ina le whaafitauli lea e tupu lau ola i to tonu o lo ainga. What we need to do is place all our hope and trust in God. Amen. Praise the Lord. Ia matuai ave a toa lo whaatua, ma lo talitonu, ma lo whaamoe i le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Peila ona ia le tatou whaitaunga le nea fiafi. Lea ua whaamataali mai, ma tapena mai e ma taio mo oe mau, ina ia whaapena ona o tatou wo se i feso o tae, ia two unrelated individuals ia tupu mai tatono le whaitaunga. O le individual mua o lo ta ua, o le tama. Na alue, to ele atu, ma to atuli atu, i le alii, ona ua oti si o na whawhine, ai manao mo whaamoe lo na loto atoa e whapena ona iaile whaamalo lo ngā lea tua lo na whawhine ma toi ola. Na alu le tama e ave lo na whaamoe wa trust ma matua i tuu atoa lea li ilo na whaatua. Lesi individual le ta ua, o le tina o se fulu lua tausanga o maua le puna toto se i tulo. Ua matua i polonga ai, ai sa alu lava tau ina pai. I le pito le la ei o Yesu. Malona tali tonunga e malolo ai. So these two unrelated sufferings or unrelated individuals, they both burdened with those very extreme suffering. O le onga i o whaafitauli, o le maliu o se tasi o le tā whanau, oka, le mawhaiona tā inuina, e le mawhaiona tā talia ina, e le mawhai foi o nau tā tupu wa ele whaatua le te mia te tā ua e toi whaolaina le li, ima toi whaatuina le li. That is the life we live. Amen. So these two individuals o lo tā ua le tātou whaitaunga. O lo matua i manino ai, o le matua i onga lava o lati ngā, ma o la whaafitauli. Amen. Whai mai, the Father, whai mai na to atuli le tamā ia Yesu. Mai a tau atu ma le whaanoa ma whaailoa atu ma le whaanoa that his daughter has just died. It is a remarkable act of faith.
o se whaatua honga. O se whaatua matua I le mawhai o na whaamatala ya tātou upu le whaatua wa tai le tama. Whai mai, he pleads with Jesus to come lay hands I lona whawhine. Whai mai, leali ia maliu mai ma whaae lo ao I lunga ya te ia o na ola ai lea. He announced the death of his daughter, and he asked Jesus to come and lay hands on her. Wa matua iai le tamale a le loto talitonu, le confidence, le loto toa. Na te loa mamauti no ai e toe ola lo na whawhine. O no Yesu lea ua tau iai, lea ua respond iai. Wa tupu le whawhita uli, respond lo ya Yesu. Na tupu le whawhita uli lo na ainga leila wa se tasi tangata na mua alu iai, whamai na mua lava to atuli ya Yesu. That is how the Father respond to the suffering wa tupu lo na ainga. Wa tupu ya te ia, wa tupu lo na whawhine. Amen. Praise the Lord. Whai mai, a ua ta pena Yesu o le a malanga atu mo na soo e oi o se whaatau nuu. Le mana onga o le tama o na wa mauti no Yesu. Oka e se whaatua I nā tele ua I te tono le tama lea. Amen. Whai mai, a o ta pena Yesu e o atu mlo na uso. O ina, na whaapena o na silently someone touches le pito le la e o Yesu. Praise the Lord. Tato tilo iai, whai mai, someone behind approaches and silently whaapena o na pai atu. Le ta o le whai upule na whai mai, walu wane ia yo na tua, ua ia pai ane I le tuu paolo na ofu. Praise the Lord. Hallelujah. So, believing, it's just a simple act. Nga le pai lava. It's just a simple, nga singa ngayo inga lava, whengo fie ia. Pato lali mea lai to tonu. O le whaatua, tali tonu, o le au mai le whaamalolonga. Mai vaenga ia. Tu pao le ofo Yesu. A tato tilo ni iai. O le oti o le awhawhine. Ma le se fulu lua tausanga o whaafesa ngai. Ia le neiti nā ma le physical and emotional pain. A tato tilo ni iai. Oni koluse ma mafa ia sa amoina. These are heavy crosses nga carry nei tangata. O le mai ma le oti. O le mai sa whapena o na awhia ai le tino ma awhia ai la ngona. Mana tua foi, ta tato tilo iai. E ese o tato tinga, e ese o tato whawhitauli. We have, different trials and sufferings, but ako ko kikilo ngai ua invite mai ka kowe e tangata ye to olua ta ule tato mauli ne fiafi ua bala aulia mai tato si tato watu si tato tilo olo o yai le tali o whaafitauli. Olo o yai le ala sao e tatau ono tatou whaatino ai le tali atu I whaafitauli. Ua wala au lia mai tatou e tangata I to o lua taua. Ina I whapena ono tatou talia ina. Ele alualo I pe whaafitauli le olanga. E mawhai te le ono tatou whaamuta ina. Ma end uma whaafitauli ia. Ilea
i le whaatua ma le whaalangolango ma le tali tonu. Ia mausali le whaatua o le whaatua e le ngata i upu au ngaluenga. Amen. Hallelujah. Ole mea pita silia lale na lea. So through our own trials, might be different, yes, and it is true. So through our trials, io kako lo le lima mautinoa, lea ua whai loa mai ate i tātou le nea fiafi. Ele ta mau o tilo na whawhine, ma le tina o se fulu lua tau sanga o mawhatia i le puna toto. Leo whai loa mai ate i tātou, o lo o iai le wha moe moe i taimi o whawhita uli. O lo o iai le wha malo longa, o lo o iai le tali o tatou whawhita uli. O le tali, o le lei o le tatou whaatua atu, ma le lei o no tatou uwia le ala sa o tatau no tatou uwia i le taimi o whawhita uli. E lo le nofo ai pea i le whawhita uli ma le ti ngā. Taimi lava e sa o le whawhita uli i o tātou loa le lei, le tatau na tātou wo i ai. Amen. Praise the Lord. O le tamalo to whaanoa noa. Whai mai sa matua i ona langona wala ise paua ia te ia. Wale ai mase. A o le tamasa ia tausi lana lo na whawhine. Sa ia provide uma molo na whawhine mea uma sama na o ai le teimi na whanau mai ai. Sa ia whawhanga, sa ia pui ma leo leo. Peitai, ina ua ma liu, ma ua o le whaafita uli o ngaonga. Lale me o tula i mai ai, wale ai se a, wale ai a toa se malosi anga o ia te ia. He was powerless. He was helpless. Peitai. Na halu lava respond ile tangata e tatau o na ave ia i o na whaafita uli. Wale ai se mea mawhai. Pau lava le tali wo o mai a te ia. O le na ia whaalongo iai, na te whaamalo loi mai. O le na ia whaalongo iai, sa ia whaatuwina mai e ia tangata mai le oti. O ila sa ia la ngona i pau lava lea o le tangata e alu tonu lava iai. E maua mai ai le tali. O le whaafita uli le ti ngā. E le mawhai se tasi o na talia. E le i nofo ai. E le i mapu ai. E le i fiu ai. E le i tuu pēr whaafita uli e tupu. Sa ia sa ili le fofo, sa ia sa ili le tali. I le whaatua ma le tali tonu i le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Ai ale tina po le whawhine sa whea ngai ma le puna toto le se fulu lua tau sanga leo lo ta ua i le ta whaitaunga le nea fiafi. Hallelujah. Physically, socially, emotionally, wale se wha moe. Wa mana tua foi tula fono mo se sa yai, le ta o le Levitiko se fulu 5, fai upa se fulu iwanga ili fai unga. Na e ta ua ai ia tula fono sa fai ile tina, ile ise tangata, e mai se lava tina o whapena, ona le utu le toto, fai mai wa avei upu unclean, wa separate, wa tuu ese, ua upu ese ina, ua le whaalo ngia, ua le taulia, ua le amana ia, ua vaai mo walalo iai, ua itangia, ua inosia, ua upu iai tangata. Praise the Lord. Hallelujah. Bi ia li. Ua cut off mai o ia my public worship. Ua le tue mana o mia pe ua ula ngia si tangata lea. E vaai alo le tino si tangata, ua whaalu maina. Peitai. Hallelujah. E ui lava wa avea le puna toto maona maitu mau.
ua separate mai ai foi o ia mai i communities e tatau ona iai, ma mea e tatau ona whaaonga ai o ia. Ua o foi i le end wa le ai se wha moe moe. What a painful ending. Ua o iai si tina lea. Wa le matau le wa ai tangata. Wa le abana ia. Wa tusi lima. Iai le to atele. Ua wha masino sino ina. Wa mui e tangata. There was nothing else she could do to fix this. Wale ai se mana ya te ia po se maa losi ya te ia na te whai ai le whaafita uli. Pau lava lea o le tali. Sa o ma ya te ia ina ua ia whaalongo i le maoae. Ma le sili ese o Yesu malona lofa mana whaamalolonga. Whai mai. Sa ia whaapena ua aluane yo na tua, ua ia pai ani, i le tu Paolo na ofu. A wā ua whai ifo ilo na loto. A whai o te pai atu tau o lo na ofu, o te o lai. She convinced to herself, po o whea lava, o le la e o Yesu e pai iai, e o lai. Oka se whaatua i nā matautia. Oka se whaatua i nā winga ese. Whaatua tonu lava le mana o mia. O ngā luenga, ma upu e tautatala i ai. Ua tautala le tina i le ola. Whaanga lue a ina, lana tautalanga i le ola, ma manga lue e pai. Ameni. Praise the Lord. Tele yo whaafita uli o loo whea ngai ma oe. Tele fo i whaafita uli o loo whea ngai ma. Praise the Lord. Hallelujah. E o mai lo whaafita uli taipe yo whaafita uli ia ta ua te tonu o le tātou whaitaunga. Ma whaafita uli lava o loo whea ngai ma i tātou. Ka kou ke whesili po whele mea la attorney ai. Ka ko ke kau pule, we decide, we choose where to turn to. But with these two individuals mentioned, ili ka ko whai kaunga li ngea fiafi. Sa makuwa ili liu lava le o la tangata, i o la whaatua. Na to atuli, ono le whaatua i le atua. Na pai, ono le whaatua o le ola lea. Praise the Lord. Hallelujah. Te leo teimi tātou te vai ai whaafita uli. So tele fo i tātou e whano lava i whaafita uli. E le mawhai ona whai se tātou tali atu iai. E Saul e tele mai loa pili mai si mea, fai mai le stangata ia koe pepea. A o woke a ele kongi ele se me o iai. Alo le na, koe pepea ai. Koe pepea whikalia ia la ko, e whaia ia, e whai ia mati. Do not let the suffering goes. E kakao whai se ka respond. E kakao nga whai se ka kaliako. E kakao nga o ngā whaanga lue ata lo tā tangata i a tā upu. Whaatua lea lii. I o tātau tatala i lea lii malona lelei. I o tātali tonu whaatino. Whaanga lue. Wana o lea tua lava. E maua i le tali fi le mū. O whaafita uli uma o lo tātou whaafesanga. E mana o mia le whaatua, whaamoe. Put all our trust in the Lord. Put all our hope in the Lord and our faith. Ia whaapena ona o tātou au ngani atu ai ma whaailoa atu ai lea li.
wana o ia lava le tali, o mea uma lava o loo ti ngai oi, o loo whaanoa noa ai oi, o loo le mapu ai oi, o loo le moe le lei ai tā ua le te leo aso. Praise the Lord, hallelujah. Wafi tauli foi, au tatou le whaia se tali, au tatou le o e tapena le lei se tatou respond. Iei foi me ku mai ka e whafi kauli a kako. Kako ke oki a ia, kako ke whango a ia, kako ke vai vai a ia. In different ways, e ku umai kako e whafi kauli pe au kako le kali a koai. Ele mga omia le kwa ngā kali foi le whaamolulunga. Ele mana omia le tali lotoa foi ngale. Ia e tali whaatua. Ia e tali tonu. Amen. Praise the Lord. Whaamoe le ali. Awa, ele tu ai ngā tali au mai le whaafitau li ata ua. If we let it go, karikongo mai, it's either e ke a ese makako, alo le ngā, o le ama a ayo tātou loto. Amen. Au tātou le endinga le whaafitauli. Au kako le kaufia le whaafitauli lea. Yeah, it's either o le a uma le whaafitauli, but o le a kilinga ma a ale loto lesi. It's either purify us or harden our hearts. Lo ainga le nea fiafi. Io tātou i loa le leima mauti noa. Aua lava ni o tātou fesilingia pe a whaulalai mai ia le tele o ti ngā ma whaafita uli ma toa ma so se mea o tātou o langa. Aua lava ni o tātou fesilingia po le ale mea e whai. O le mea te tau no tātou mawhawhau i ai o tātou o e wa malama le upo le atua, ma tali tonu i le atua, ma vā venga na whaia le atua, ai maise o lona alofa malana Faaolataga. I o tātou tali ati whaafitauli i le whaatua i le atua. Awani o tātou tu ua e ti ngā i pea, ma whaanoa i pea. I o tātou suia le whaanoa i le fia. I o tātou suia whaafitauli ti ngā i le fia. E ala lea i lo tātou a whaatua ma si i atu i le atua whaafitauli malava whaafsanga i mai tātou. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. E le te me refuse e tātou e surrender mo le alii. Awane i ngalo. Au tātou wo le alii. O le aise whaafitauli ma tāua. Au tātou tali tonu ma le ato atoa i le alii. Whaatua e ale tātou ngā luenga ma upu tātou te tau tatala i ai. Ia whapena ona o tātou ave ese le ali o tātou whaafitauli mo tātou tinga. So we need to turn to God in humbleness and in faith. Amen. Tātou tilo fo i e o tā o le tātou whaitaunga. One individual turns to God in publicly, he kneels down. But the other individual turned to God quietly, reaching out. Amen. Praise the Lord. But in both cases of these individuals and their sufferings, they both trust the Lord. Their trust was met with the divine mercy of God. O le alofa mamana o le atua, na whapena ona feso o tai ai, ia whaatua o tangata nei na o whaafita uli o ngaunga. Ma ti ngā e le mawhai e se tasi o na whaafesanga e ai. So a inga le ne a fiafi.
Ia tātou talitonu, e le ai se whaafita uli. E o oso na o onga. E le tu mau fo I whaafita uli. So se whaafita uli. The final decision is in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Po wa lava manuanga. Ulo whaafsanga I mai tāua. Whether it's fresh wounds or gold wounds, just remember, you can cry out to God, or you can only whisper a prayer in silence. Praise the Lord. Hallelujah. Reach for Him. A apa atu le ali. Pa I atu le ali. To atuli, kneel before Him. Touch the hem of His garment. Pa I atu. Ile pitolo na la e. In faith. Pa I male fa atu atua. Pa I male talitonua e pa I leola. Fa mai le fa fine le sa se fulu lua tau sanga no fo male puna toto. Fa mai. A fai o te pa I atu tau olona of o te olai. She reaches out. She touches the hem of His garment with faith. Amen. Praise the Lord. We need to have that trustful surrender into God. He will not turn away from us. E leli liu ese o ia mai tāua. Na te langona uma. Mea uma lava tate au ngani atu ai. Na te langona. He will never turn away from us. Amen. God sees your pain. God sees your sufferings. Praise the Lord. Hallelujah. If you let Him, He will enter into it. A e whaatanga le atua e ale lo whaatua. E na te pa I o whaafita uli. E ulu fale le alii I o whaafita uli na te wha umaina. Mai a fofo ina. Mai a lave ina. Mai a wha malolo ina. Speak words of courage. A o fo le taimi e te alu wai le alii e wha ailo ia i o tau o whaafita uli. Ia e tau tala male loto tele. Fa ai loa male loto tele. Fe mai loto tele te ina lea. Fe mai. Ia e a fio atu se I a fa e lo a au lo a fafine. E o lai. E fe mai le tina puna toto. Fe mai. O te pai atu. I le pitolo na of. O te o lai. The words of courage. O upu tau tatala ai, ma lau whaasoa I lea lii, ma lau tau atu lea lii lau tatalo. O upu whamalosi, o upu e maua ai leola. Amen, hallelujah. If we speak of courageous to God because of the sufferings that we face, He will raise you up. E whaatu ina oe, e lea lii. E wha malolo ina oe malo ainga. E wha umaina lea li o wha fita o li uma. O ti ngā o wha anoa noanga o le tangi, o le loi mata malingi o le ti ngā. E ma whai umai lea tua, o na fō ia, ma wha malolo ina, ma lawe ina ai oe. Lo ainga le ni afi afi. Wha malosi. A e tali atu o wha fita o li. Ia e loa tali ma lo whaatua. Loto tele, ma ia, iai le wha losi au, I lau whaasoa atu le ali. Ia e whaasoa o le ola, ia e tala noa o le ola. Taimi lava tala noa ai ma whaasoa le ali, lo whaafita uli mauti ngā, ia e tala noa I le ola. Amen. Waila wa fo I eini whaafita uli o le savalinga, ma mafutanga I tutono a inga, e kale e sia, whaala potonga o le malo, I maso se mea lava o e iai.
na o le atua lava le tali. E whaatua, whaalangolango, ma e whaamoe a te ia. Nā le tā whaasole ni afi, ia alofangia le nganga o le paia o le atua, whaamalamala mātili, lana upu, ma tā whaasole ni afi. Alofa te le atu, manuia whainga malolonga o tatoi. Whaftai te le tamai lo lofa malawanga le lei, whai ona whaumaina le au nanga le ni afi. Whaftai lau upu, whaftai te le lava fōi mo ena mo le awa noe mafuta mai ai. Ia tu mawatu ia te oe lo vi inga tamaa, ia whaamanuina pia oe. O oe le tali, o whaafitau li umalava. E te apa mai, e te laveai, e te whaamalolo, o oe lo mātou te o manga. Pea mātou whaatua ia mātou upu, ai maise ia mātou ngā luenga. Whaamanuia i mātou uma, ai maise o whai ngā malolongo le nea fiafi. Ia tu mawatu ia te oe le vi inga, ne ia o le whaavavau lava. Amene, ma amene. Praise the Lord, hallelujah. Ia, via le ali, ia tato te whailoa i foi, le si tato o nanga i le poa tai au, ia pe apula lofa le ali tato te au lia, ai whaata lofa atu, ima whaato wha atu, ia i le sunga le whaia onga, ulale na foi toa ulale, whaata i tele lava ta mama, futa mai, lofa tele atu mo oima le ainga, ma lo lava mo o nanga matango fie, whamanuia le atua mo o lua, ia ma le sunga fo ia so alu, ia o loo whaapena no lua wawa alua mai ia lua au nanga. God bless. Le ngatai lea, beautiful whaletua, Sister Florence. God bless. Whautai ma futa mai, ma lofo au na mo le alii, whamanuia le atua le ngaluenga. Ia le whailaunga ia ma lofo paa, ia whaafetai ma futa mai, whamanuia le atua, ia te oe whaapea le ainga, ia whaapea fule au nanga mo la na fio. Sunga whaafengainga ia pasta nanai, whaafetai tele lava ma futa mai, whaafetai foi mo au nanga mata ngō fie, tu mau pele whaunga le atua. Ia, le nale tata au nanga le nea fiafi, mai te tono pāma se north nei, ia ina ua te ale te lava le tula. Se fulu wha manuia le atua ia te oe malo a inga, manuia le po, God bless.